Dominum Stefanum Formolia Archiepiscopum Baltimorensem, qui guidano con diffusa caricata benedici che sorprendono l'unità Introibo ad altare Dei. Accedant omnes qui ordinandi sunt ad ordinem presbyteratus. Reverendus Dominus Guglielmus Mecriri. Ad sum. Reverendus Dominus Robertus Hull. Ad sum. Reverendus Dominus Stephanus Fermoil. Ad sum. Consecrare et sanctificare digneris, Domine, manus istas per istam untionem et nostram benedictionem. Amen. Ut quecunque benedixerint, benedicantur, et quecunque consecraverint, consecrentur et sanctificentur, in nomine Domini nostri Iesu Christi. Amen. Accipe potestatem offerre sacrificium Deo, missasque cerebrare tam pro vivis, quam pro defuntis.